Gasa, itibiyag. Ay, wow! Nagpintas ka matin iti dayta akawas mo, friend. Ha? Umapalak man. Ay na, friend. Manulaang matday toy. Ginatang ko lang iti ukay-ukay. 100 pesos laang. Si kakit di mat. Ha? 100 pesos lang? In fairness, may bagay unay ken ka, friend. Mabilay. Makadlawak man. Oh, anya ka di man ang dayta madmadlaw mo. Padlaw kong gamin kat kanayon ka a blooming. Saan ka mat ngamin nasigod akasta? Si kakit di mat. Tila madmadlaw mo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang gumanda? Sa bagay, sa balilat tangamin. Panagkunag, addan sakit ni ilimlimad mo kanya ka, friend. Anya ko mga itilimad ko kan ka. Awan, friend. Awan. Ay, ayatan ka unay, Annalyn. Kasta akmat kan ka. Ay, ayatan ka mat unay-unay. Diyak lakit di ka baulan nga agbiag no awan ka. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya na ita? Okay lang kan katikas to set up. Ha? Anya ka di na ita sa ludsod? Okay lang kanyak. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Annalyn. Sipod pa'y, inaklon ko iti bagik, dagiti kayat mo asawan. Agyaman na ka. Amok nga iti ka ano man. Jack maipay iti si bubukal nga atensyon ko kan ka. Amok na ita. Ngam ay ayatan ka unay-unay. Isuakas iti nakunak, inaklon ko dagitan abanag. Umdas para kanyak anapanaknakak nga inayat na. Oh, apay akas na tilang ang balasan ko. Ha? Kwa? Apay ka di, Ma'am Marisa? Kasla adda parikot mo. No adda parikot mo, ibagamla ang kanyak, Annalyn. No may papan iti pinansyal, pasensya ka, tawan na talaga ti maitulong ko. Ngam do saan, at least, mabagbagaan ka. Kwa ma'am. Awan da ito'y. Nasakit laang ti ulok gapu iti puyat. Sigurado ka? Wan ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam no bilang tanda parikot mo, saan ka nga agpangadwa ang mangibaga kanya ka? Ibilang nakasinam. Kabsat kan nasingad agayam mo, dito'y trabaho. Agyaman ak unay, Ma'am Marisa. Saan ang makaid na amang balpaliwikan ka, friend? Tapno ang mom. Ha? Apay nga min apaliiwan nak. Katawan mo ti rumbang apaliiwan. Marik na ka talaga, friend. Nga aday limlibad mo kanya. Saan ka ang makapaglibang? Anya? Apay nga min adi mo ibaga kanyak. We're friends, like brothers. Ay, no ibagak tipon no kan ka. Saan nak ka di aliklikan, kas gayam? Anya ko maaga po aliklikan ka, si Kakit Dimad. Anda ka ayan ayat ko. Oh, my gosh! Kaano pa ita? Apay nga itala nga ipagam kanya, friend. Unfair ka talaga. Pasensya ka kuman ha. No italaang ana ibagakkan ka. Tapay. Ti ibagbagak akaayan ayat ko, kat adan bukod na a pamilya. Anya? How come, Annalyn? Amok asaan a husto. Ngam ay ayat ak unay ni Oliver. Anya? Ni Oliver nga friend ni Sir Roger? One friend. Ay, diya mo na niya ibagakin ka, friend. Ngam, kinapod na. Saan na ka maragsakan para hindi dayta? Ngamin, iti kaano man, saan ka nga agbalin ang naragsak, friend? Anya, kasta timbaga ni Annalyn kan ka? When, ma'am, hi. Diyak nga rod amo, no anya ti may baking guana. Nakaskas daang man, day tangay baga na kan ka. Kasladyak pa yun ang maaramid na daita.
Uray siya garod, ma'am. Jak pagarupan na maramid na analin kas jay. Nanakam ti gayam ko. Yung no apay ngayon tulok nang agbalin nga option. Ala, bayam, kasaritak to ti gayam mo. Ngamsaan pa'y nga ita. Wan, ma'am, agyaman ak no kasta. San kumat nga imbaga kada kayo dayta? Tapno, ichismis ko ti gayam ko. Imbagak laeng, tapno, mapalagipan nyo kuman ni Analin. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan kwan. Ay na, agyaman ako unay, ma'am. Hello, Annalyn. Hello, Oliver. Kumusta ka? Ayos lang. Adak dito'y balay ita. Imbagak matkan ka adi ka umawawag no kasto yung aldaw. Ang mga numangag ti asawak. Wano dagiti kadwami dito'y balay. Narigatan. Ha? Kwa. Sorry. Nagtanagak lang amin. Gaputat di ka mat agrep-reply kadagiti messages ko. Bisyak itay. Maawatam ko ma. O sige. Sorry ha. No naisturbo ka. O sige, ayos lang. Agtek sakto yung tamadamdama. Bye. Agpudno ka man kanya ka nakaw. Ha? Nangagaw, iti panagsari tayo itay, iti kasarsarita, iti silpon mo. Asino day, jay? Ha? Saan lang na minsan ang nangagaw, iti panagsari tayo. Adun adaras. Tatang? Ay, agpudno ka. Apay, ada pamilya ti boyfriend mo. Sa anak nga agungay, no di kat aramidag lang ti pagrebeng nga kasamam. Isungagpudno ka. Uwan, tatang. Adda pamilya na. Adda may isa nga anak na. Hanya. Diyak ka mo, tatang. Diyak ka mo no apay ng inayat ko iti kastaunay. Ngore amok nga adamot pamilya na. Ay, hanya ka di dahi na sinirek mo. Ay, panunutem ko matibungan na. Tatang? Ay, nanakam ka. At dalangam. Ngam no apay ngayon tulok mo ngagbalin ka kasta. Apay, itulok mo ngagbalin ka lang nga opsyon. Ay agsaysayang kala iti panawan mo anak kao. Saan la panawan? No di kitrik na ken ayat. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak, ha? Awanan yaman na. Agan-anad ka kumakanayon, ha? Agyamanak. Katkasta ka kumamat. Agan-anad ka akanayon. Okay. Agan-anadak para kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Sa anak nga agbaliw iti kaano man. Ala, ingkan. Amang ano ada makakita ka data. Bye. Oh, why so sad, Beshi? Ha? Sa anak mo't analiday? Di ka naglibak. Madlaw ko itilangam. Siya pelang met. A best friend mo, di paglibakam. Amok amin. Mabasak amin na tigtignay mo. Si kakit di mat. Tila mat madlaw mo. Nagsarita kami ngamin kinitatang idirabi eh. Diyak mo. Amang mangag nagayam ti panagsarsarita mi kini Oliver iti awag. Ha? Anya? Kahit, anya ko na ngay. Anya pa ngay. Binagbagan nak Pinalagipan nak. Nasaat ano kasta? Ay na friend. Diyak man amo na niya talaga ti ibagaken ka. Ha? Awan sa bali nga ibagak no diket. Saan pa yan ang ladaw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Friend. Gayem ka. Nasingad ta nga gayem sipod pay. Ngam amok asan ano saya day tararamidem. Saan ka kanunungan? Iso pasensya ka kumaiti panagsasaok, ha? Maawatan kay diraytang ibagbagam. Ngamjak mat amo no anya ti aramidak. Tapno lipatak ti amin kata kami. Ngamin, ay ayatak unay-unay. Jak lakit ti kabaulan alipatan. Promise!
Among friend, kas iti kanayon nga ibagati ka aduan, saan pa'y anala daw ti amin, tapno ilintag mo ti bidot mo. Ha? You're just wasting the years. Kan saan lang aday na. Kang runaan ti panagayat mo kan kuana. You're just investing your feeling iti tao asan arumbang nga ayatan. Sige ko. Ad-adala ang amasakitan ti riknam. No ad-ad-damot nga agbayang ti relasyon nyo. Amok nga inayat mo day nga Oliver. Nga uray addan pamilya na. Ngam nasaysaya at nuliklikam kan lipatemon. Michelle, ay ayatak unay-unay ni Oliver. Jak amo, noan niya ti mabalin nga aramidak iti bagik no bilang laang. Anya? Amok nga ibagayo agagayam ko ang maagak. Maag no maag. Noan niya pa hindi ta. Gumawan maaramidak. Nagayatak laang. Jak amuno anya pa'y tibagakan ka. Ngam sapay la kumata iti kabitan a panawan, ket maamiris mo amin dagiti imbagakan ka. Pagsaya atam amin dayta, Annalyn. Anya ang itinakunan na Annalyn gayon kay di nagsarita kayo? Awan friend, talaga anak kulaapan ti panunot ti gayem ta. Natimtimbang ti panagayat na iti lalaki asan arumbeng nga ayatan, ngem iti bagina. Wen nga Rod, madlaw ko matladay takin kwa na? Ngem, anyangay nga rod, gayem ta ni Annalyn. Saan ta kumaamao maapalagipan iti pagsayaatan na. Ngamin, no bumayag ti relasyon da. Ad-addan tula ang anasaksakit ti ipainakan kwa na. No apay mat ngamin ni Annalyn Agayat lang arudan. Iti pala da asawa naman. Kas naa talaga, friend. Love is blind. Kunada nga rod. Nga uray agdadata nga adda pamilya na. No ay ayatem at talaga. Ay, nako. Sapay la kuma. Tama ka panunot natin ni Annalyn. Sapay la kuma. Apay kasta tilangam. Tungalag sarak ta, kasta ka. Kaslada na dagsa na pampanunutam. Ha? Kwa? Awan mat Oliver. Amang ano puyat ko lang daytoy. Sigurado ka? Ibagam ko makanyak no daman parikot. Ha? Kwa? Dagiti ngamin gagayam ko. Amin da, kat ibagada aliklikan kan. Ngam, jak mat kabailan nga aramidan dayta. Amin dagiti gagayam ko. Kat saan da pabor iti relasyon ta. Ngam awan maaramidak, Oliver. Panagkunak, napatpatag kakanyak ngam isuda. Amok adumtang to ti gundaway. Arumbang aliklikan tan titunggal maysa. Ngam sapay la kuma. Saan mo aliplipatan dagiti nagkaduan ta? Ay ayatan ka unay-unay. Jack ma-explain no kasano ti panagayat ko kan ka. Inayayat kan impatag kangam ti bagik. Kat sapay la kuma. Tanodumtang tulay ta agundaway. Kat saan mo nga iparupa kanyak. Ang nagbalinak laang nga opsyon iti biyag mo. Sapay la kuma. Among friend, malidlidayanak man ita. Ha? Taapay? Manipot ngamin idinaminsan ni Aldaw. Saan na nagparparik na kanyak ni Oliver. Ha? Diyak mo, no apay. Diyak mat kahit nga awagan. Taamangan no ti asawa na ti makasungbat. Ay, nako. Dayta ti bagbakken kan, friend. Daytan. Mawatam siguro ti kahit ko sa wen. Saan mo ang mapilit ni Oliver nga ikan na ka iti oras ka na tensyon? Ngamin, adda pamilya na. Kitaam talangam. Kas kalatay agpakpakaasing may ikan iti oras. Ha? Apay, itulok mo ka din agnanayon kat kasta kalatan?
Aramidin na kang opsyon. Annalyn, agpanunod ka kuma. Agsaysayang ka lang iti panawen kung naktumat. Ay nako. San lang nga panawen ti saysayangam. O di kat ayat mo kan kuana. Kan maysa, tandaan nam da ito'y ha, ngay bagaken ka friend. Kung naantan nga inayat na ka ni Oliver, ngam agpatinggalaan iti dayta. Iti kaano man, saan na ka mailaban, iti kinapudnong opsyon kalaeng, friend. Nawatam? Nasaya at na nagranata, Annalyn. Ma'am Marisa. Amok no anya ti pagdaldalanam ita. Amok anadagsan ti baruko mo. Amok nga adu dagiti kayak mo nga iba ka. Ha? Madlaw ko nga minkan kakat. Ngam amokon, tana ibaga dagiti gagayam mo kanyak. At dala kayat ko nga ibagakan ka. Ma'am. Awan ti sabali nga ibaga. No di kat likli ka mon. Agay ayat ka laeng iti tao asan arumbeng ayatan. Saan mo kumaabaybayan at ipuso ti agunay. No di kat panunot. Ha? Amo malasang ko. No si kakat nagayat iti palimad. No panawan na ka. Masaktan kamat iti palimad. Saan mo mat amabalin nga i-share iti asino man. Ngamin, adu ti tattao amabalin amaapektaran. Nang runa ti pamilya na, ken tinakan mo. Panunutem ti worth mo, Annalyn. Saan mo kumaabaybayan nga agbalin ka laeng nga opsyon? At danto ti dumtengken ka akap-kap na kam. Tay maipaay na ken katisibubukal nga atensyon, ken oras asaan mo amasapol apilitan. Agpanunot ka, Annalyn. Pasensya ka kuman. Nujak man na nagparik na kan kahit manungal daw. Ha? Awan day jay, Oliver. Pasensya ka mat kuma. Ngam day to hindi maudi pa nagsarita ta. Anya ka din day tangay bagbagam. Ay ayatan ka. Napatag ka kanyak. Ngam naskan awas-uwasan tan no anyaman ti adda kadata. Nagsakit nga aklunin para kanyak. Nangrunak at inaramid ka alubong ko. Annalyn. Amok ang mapasamak to daytoy. Isong aramidan takit din. Amok asyak ti adda masakitan iti daytoy. Ngam amok ang maaklon kun tumatlang. Nagbiit ti ayan-ayat ta. Ngam amok ang mabayag ti ag-move on. Pakawanan na kuma. Ngam jakon kabalan. Ay ayatan ka. Ngam siyak batyat adda masaksakitan. Ipaay mulatan ti si bubukal nga oras kan atensyon mo iti pamilya. Di mo sayangan ti panawan kan panagayat mo iti tao, asaan arumbang nga ayatan. Tinapudno nga ayat, ket dumtang iti saan amanamnama a panawan. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.